من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى علينا Аллах Тааланын бизге болгон чексиз, биз санап бүтпөгөн неаматтарынан, жакшылыктарынан أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ал бизди ошол Аллах Таала ошол пайгамбарыбыздын артынан ээрчигендерден кылып бизди тандап койгондугу. فلا بد أن نفتخر والله بأننا أتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Жана Аллахка ант биз сөзсүз түрдө ушул нерсе менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи артынан ээрчип жүргөнүбүз менен биз деген суктанып, сыймыктанышыбыз керек. يعني ما تطأطئ رأسك هكذا، ارفع رأسك. Сен уялып башыңды жерге салба, жок, тескерисинче башыңды көтөр. لأن بعض الناس مثلا يكون عنده لحية طويلة مثلا Мисалы, кээ бир адамдардын сакалы узун болот. يقصها، Аны кыскартып салат. أو يعني إذا كان في مطار أو في زواج أو شيء يخفي اللحية. Же мисалы кайсы бир чогулуштарда болгон болсо, же бир аэропортто жүргөн болсо, мынтип сакалын жашырып алат. Лимада? Эмне себептен? أنت تقتدي بنبي عليه الصلاة والسلام، هو من أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Эмне себептен? Сен деген чынында сен пайгамбарлардын эң жакшысы болгон пайгамбардын артынан ээрчип жатасың. Саллаллаху алейхи вассалам. إذن هذا من النعم أن الله اختارك أن تكون من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Демек, Аллах Таала сени пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчигендердин арасынан сени ошо ээрчигендерден кылып тандап койгондугу бул Аллахтын неаматы. أنت ترى أهل الباطل يفتخروا بانتسابهم إلى يعني من لا يعرف إلا بالفساد والفسق، نسأل الله العافية والسلام. Бүгүнкү күндө көрсөк болот. Кээ бир адамдар бар, бир кайсы бир бузуку иштер менен эле атактуу болгондордун артынан ээрчигендиги менен сыймыктанып жүргөндөр бар. نعم، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم الله سبحانه وتعالى. Эгерде кайсы бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчиген болсо, ошол сүннөтүн бекем карманган болсо, Аллах Таала анын даражасын бийик көтөрөт.